Doa. Maglambu ay natipon bae badayang bapikila kerdina ibahupon banagrinduran kan musa Amin ono. Magpayo pa. Musuhin yung lomba.
Hindi kinakal inaisimiat sa tanalangan tinulubat Isari makabungkol lang di auto iklog. Makabungkol lang iklog. Ako sadya. Makakaruksan. Yak tama. Ako masih jalan magsasabi. Ang akong balo. Ay no, pwede naman. Pati ang katibay siya. Kami ang katibay. Direct na direct. Ingat tuh ya, guys. Apa-apa na ipatikan ng guys. Bawat tolo dito. Untong na sa untong na. Oy, may natunjukan ng bayan. Mawatang ko na bonjo. Para pa jawa sa barikal lawat ikut sila sa. Nama tanya ini. Pelan-pelan. Malah lewat tubek. Pula-pula. Kan surat na. Ayan na. Pelan-pelan ito mapus. Sudah tak kemaklangan. Nag-aaral sa mga pangantinan. Sugat. Pelan-pelan. Pwede naman tubig. Umat ko yun nasa.
Malunok. Gaya di nama bisul, kumi parangan sunak kumasi barat. Gaya tatap kararan di sana kata uran, ibu impagakaran. Impagakaran ikau tandatin buku-buku. Sampai mahalu. Warga ini berbis, cobain yang lukis, bakarin nama tangkis, rindu kami lukis. Lukis ini sukal bukun sampatin akal bang aun makasikan. Niat Tuhan, kumakan. Kumakan baranan do baranan lau biru. Kita paling kurang Tidak sila keselamatan kusulipan kasain batang dosa. Sampai kau makibukan kesalahan. Ikaw mo makibok daya, ikaw mo makibok. Hoy. Mal. Kok pakai buka? Yo, kok Manila perempuan.
Wala, silent. Kita kasayuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Mama. Allahumma bil kalam wal kalam wal Ah. Uy. Itu di dalam milik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jangan mereka bomba. Satu lagi yang itu ada tekan Baru ngajakin sih. Kamat tuh kan, terus gimana namanya tolong bilang. Pas malam jaman tolong bilang.
Ah, 5 tahun. Ah, ini nih minum Kung malakas mo ka, baka yung mataan. Iwan na sambutan. Supaya kita lalang. Jalan yung ano, dia makita yung mga. Lambat na doon dyan. Jula, pada imam. Terus kamu Iya, kakek lain. Subun para kesaksian silakan tadi. Bahwa pada pamit. ini karena satu melalui itu mah Kan depan sih Pak. Ada di bawah. Anak kok ada yang ya
Alhamdulillahilladzi anjala qawluhu linal kita tahu tak yang kita oleh insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Usikum ibadallah wa iyaya ganafsin. Kita kau insyaallah. Pak paling kawatan tu nak. Malaikat yang kajoki. Ngapit na siyang malaw, ngapit na makasunod na rin. In kamu kepikiran nepakan takdiran manila batalain Sakat kamali ikam disikat ikam. Dicet teman-teman. Allahumma salli ala tulisan dunia. Sarah. Kasih hasawati mulai. Udah bismillah. Ikaw na usok, ikaw na.
sugnan, basta lahat ka. Sugnan ko. Iri na nagsalawat. Si Mampay na. Bayang mo na salawatan din. Patuna mo na. Nagati na gulungan na. Patuna. Matun na mo na, matun. Diyo na, matun kayo. Ay, uy, pala, harap malisuway na. Mas patuna. Kiri ka. Satu. Kita dua. Lagi. Oke. Lagi. Tiga sudah. Tiga saja. Nana. Tuna. Pansipak ko kayo, sabi nung bahay na bahay. Sabay siya dumagbot nagbalik ka. Kita balik. Nah, Ate sa sito na. Bingila. Ikaw paugat ko na. Bakan ka. Hinog ba ko? Tibog ko. Magtimin Nasa malapit. Naggiling. Sa. Pila na? Last. Satu. Uy. Katuna sa aking sabi. Ako ni Minggir. Okay. Okay na. Galing. Ang tulong malay ko. oh, kusa sa bala. Saya. Ikaw malay ko. Ako saya. Ano yung sabi na? Tama yung isang baba. Last. Tango eh. Amanda ko sayang. Okay na pa siya. Limeo sa din kaya alas. Sakay ka ng tiging. Gumawa na kita niya. Tara sa'yo. Ano na mo? Padala. Ayar ka lang ako. Sinisika pa. Apa namanya? Allahumma salli wa
لا إله إلا الله 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 لا Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma bikum mungdi awan wa qudratun Ayo usung libut tolong bilik bat. Iya karena Bat dia tolong bilik. Alam bilikin laksa sasan. Tapi naim banyak komunikasi Hey Adrian. Amin amin Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa Allahumma Khairil maghdubi alaihim waladdallin amin ya Allah amin ya Rasulullah ya Allahumma inna nas'aluka salamatan alaina wa hidayati wal musafirin min ummatin Muhammadin ajmain fi rabbika wa barika lana ma tasawwadi ya nikmatullah wa ya nikmatul Rabbana karabana wa ilaikal maswala la haula wa la quwwata illa billah Allahumma inna nas'aluka salamatan alaina haqiqatan madinatan sarul ma'rifatan Allahumma inna uridu wa tawakkal jiwal umka bikin terkenai aja wajalla birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka salamatan ya Allah wa qaumina wa salamatan ya Allah fi ahlina wa salamatan ya Allah fi baitina wa salamatan ya Allah fi salina wa salamatan ya Allah fi umurina wa salamatan ya Allah fi rizqina birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka salamatan ya Allah fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa jihadina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma amsar idza bizarkan wa najatan minal wa aqwain ta'izan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma ta'ala wa barik wa barik Allahumma afina min bala'id wa jannil akhirat wa nabikal karim tarabbiya taral akhirat wa rabbana lana wa lakum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma bi'amdika wa
Ya partialkan ya katipalkan ya mendiiban wa ya wadarkan kita ya Allah wa ya dafial bala ya Rahman wa ya dafial bala ya Rahim Rabbal alamin Allahumma aksifna al-bala wal bala awal wa bala innaka la kulli shay'in qadir rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar Allahumma atina rizqana wa safatana wa khairana wa sukurina wa anzarina wa hidayatina marifa'atina fid dini wa dunya wal akhirati innaka la kulli shay'in qadir barakat nabi Adam safi'ul alaihi salam barakat nabi Ibrahim alaihi salam barakat nabi Ismail alaihi salam barakat nabi Musa alaihi salam kabul barakat Nabi Nuh alaihi salam kabul barakat Nabi Isa alaihi salam kabul barakat Nabi Daud alaihi salam kabul barakat Nabi Yusuf alaihi salam kabul barakat Nabi Sulaiman alaihi salam kabul barakat Nabi Zakaria alaihi salam kabul barakat Nabi Yahya alaihi salam kabul barakat Nabi Taib alaihi salam kabul barakat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya Allah ya Tahu ya Raja ya Alim ya Mu'min ya Kiraman ya malaika wasjaga ilaika israfil israil ya Abu Bakar Ali ya Allah ya Tuhan ya Allah ya Tuhan namu diri kata anak aku namu subhanahu ima asbata pengantar kemarin pembunuhan penitaru dengan jawab bulan iban ya Allah ya Tuhan menteri rahasia kita kedatangan satu subhanahu ima asbata keselamatan iban kasih panjang usaha ya Allah ya Allah ya kata mengikat yang real Rabbana dalana anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya aziz ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana ومن الحمد لله رب العالمين Kabar Allah kembali ya Karim Kembali. Nasaksak. Kita na balik nili. Ito no. Nasaksak. Ikanang nilay. Nasaksak. Nawali. Papa. Oh my God. Nah, biar saya. Daerah. Tiwas masin tiwas kuan. Suruh orang sila. Balik ka di mo. Woi, tahu nak apa balik mo ni baita. Ketika mo pa. Tahu nak apa. Sampai berangkat. Kasih. Di mo di mo.